Ninajiuliza, bustani ya Edeni ni uzuri gani uliokuwepo pale Edeni? Maua mazuri, viumbe vya asili viliishi na mwanadamu kama rafiki Edeni. Ninajiuliza, bustani ya Edeni ni uzuri gani uliokuwepo pale Edeni? Maua mazuri, viumbe vya asili viliishi na mwanadamu kama rafiki Edeni. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Edeni ikiwa na uzuri wa ajabu, Shetani kaingia na kumdanganya mwanadamu. Dhambi ikafanya Edeni kupotea. Edeni iliyopotezwa na mwanadamu itarudi. Edeni ikiwa na uzuri wa ajabu, Shetani kaingia na kumdanganya mwanadamu. Dhambi ikafanya Edeni kupotea. Edeni iliyopotezwa na mwanadamu itarudi. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona Adamu aliye chanzo cha wanadamu. Nikiingia mbinguni nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu,
nitaiona Edeni, nitaiona Edeni, Edeni iliyopotea. Nitamuona Adamu, nitamuona Adamu, nitamuona